Siyalibingelela bathandakayo lonke esithe sahlangana namhlanje kulesi sifundo sesibili kuleli ikota. Okhuluma lani umfundisi uG Mlilo Nxusa engilawo bana bazivese. Salibonani isihlobo esithandekayo, samukelana kusifundo sethu salona leli viki. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Babukeli labalaleli siyalibingelela kuzo zonke izindawo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga ithuba elihle njalo elokuhlangana kulesi sifundo. Okhulumayo nguKlainos Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibonga elinye ithuba esiliphiwe nguThixo ukuzoxoxisana ngelizwi lakhe. Siyalamukela lonke kusona lesi sifundo. Sithemba uNkulunkulu uzakhuluma lathi amaqiniso ensuku zokugcina. Okhulumayo nguMrs Esimhlanga. Kasicimezeni sibe lomthandazo singakangena esifundweni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini kalihlonitshwe lesatshwe igama lakho ngoba lingcwele. Siyabonga ukuphatheka kusona lesi sifundo. Siyabonga ithuba lokuhlala phansi sikuzukhuluma lathi amaqiniso ensuku zokugcina. Sengathi ungasambulela imfihlakalo ejulileyo yelizwi lakho esizayifihla ezinhlizweni zethu ukuze siphilele wena singakoneli silungele umbuso zayo masinyane. Sinxusa ubukhona bakho kuyona le indawo. Sicela ukuthi usigcwalise ngomoya oyingcwele. Sonke sizakuzwa lona leli lizwi. Sicela ukwenza ukukhetha okuhle silungele ukuza kwakho kwesibili ngoJesu inkosi. Amen. Amen. Bathandekayo, thamna sibonge njalo inkosi esithi yasihlanganisa kulesi sifundo salamhlanje. Liza kukhumbula ukuthi kuvike liphelileyo isifundo sethu beseyame kakhulu encwadini kaSamlo 12. Savumelana ukuthi uSamlo 12 uyendlalela uSamlo 14 udaba lwezingilosi ezintathu. Namhlanje siyaqala kubona sike singene kuSamlo 14. uSamlo 14 sake sidonse laye sikhangela ngezikhathi ezehlukileyo. Namhlanje isihloko sethu sithi sona ithuba lokunquma iziphetho. Yes. Ithuba lokunquma iziphetho. Ngingakufaka mina ngamamabala ngathi ngumzuzu wokunquma wesiphetho. Ungathatha okuqondileyo esifundweni. Ake sikhangeleni uSamlo 14 ivesi lika 14 leka 15 uma sisungula isifundo sethu. Verse 14 ithi ngakhangela khonapho phambi kwami kwakuleyezi elimhlophe. Njalo phezukweyezi lelo kwakuhlezi ofana lendodana yomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe lesikela ebukhali esandleni sakhe. Verse 15 enye ingilosi yaphuma ethempelini yamemeza ngelizwi elikhulu kulo owayehlezi phezukweyezi esithi thatha isikela uvune ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile ngoba isivuno emhlabeni sesivuthiwe. Siyabonga. Sizake sikhangele kabanzi leli vesi sisiya phambili. Sananza ukuthi vele nje siyasephutsha sonke sithinta leli vesi. Ake sixoxe ngesihloko sethu esanamhlanje. Ithuba lokunquma iziphetho. Ithuba lokunquma iziphetho kumbe umzuzu wesiphetho. Sisizwa kusithini nxa sikhangelele le ndinyana le ufunda ngekhanda ekakhulu nxa sikhangela kusigaba sekuthintwa ngesikela. Isihloko lesingakwini esikuthola kulesi sihloko. Okay. Engikutholayo ukuthi konke sikwenzayo kuyafika ekuphetheni. Kungakafiki khona lapho ekuphetheni. Kulethuba esilinikezweyo wonke umuntu umhlaba wonke ukuthi wenze isinqumo sokuthi kuyaphetha njani. Right. Indaba yokuphetha yeyeme kuwe lami. Yithi esitshoyo ukuthi kuyaphetha njani. Usikhethe thina ukuthi sifisa kuphethe njani ngezimpilo zethu. So uNkulunkulu usifakile leso sikhathi ukuthi sizakuza kodwa wena lami yithi esilethayo ukuthi kuyaphetha njani ezimpilweni zethu.
ungahlanganisa le memory text lapha sivezelwa indodana yomuntu ihleli iphethe isikela isivuna sokuphethwa. So bakhona abenze isinqumo sokulahlwa, bakhona abenze isinqumo sokusindiswa. Siyabonga. Ukhona nokwengeza kulokho? Ungani kucacile? Yebo. Ya kungathi ucacile. Yekelani isithinta isigaba lesi ukuthi uNkulunkulu ngensuku zanamhlanje lokho ekhuluma kithi singananzelela ukuthi ngensuku zendulo uNkulunkulu bengayenzi lutho engazisanga incebo zakhe abaprofeti. Siyananzelela ukuthi even ngesikhathi sikaNoah sithola ukuthi uThixo wanika iwarning nxa sesibuya lapha ethubeni lokunquma izinqumo abantu bakhetha uNoah le family yakhe bakhetha ukuthi basindiswe. So lathi namhlanje siyasikhethela. Othi nginabise inkulumo yakho le ngokubuza ngithi mina kulamaqiniso bani uJehova awaveza kuzikhathi nezikhathi kusizukulwane nesizukulwane endulo kanti kwesethu isizukulwane kulamaqiniso bani okumele afinyelele umhlaba wonke jikelele ikakhulu esikhathini salamhlanje? Endulo kwakuleqiniso lesikhathi ungakhanyela isizukulwane sikaNoah batshela ukubana ukuze lisinde kufuze lingene emkolweni. Yes. Kwakuliqiniso laleso sikhathi. Bangena abangenayo basinda. Abasindayo. Kwadlula isigaba lesigaba sileqiniso laleso sikhathi. Iqiniso kulesi sikhathi ngelokuza kwenkosi masinyane. Ubana uJesu kuza kwakhe sokumaci. Lolu daba yilo simele siluhambise levangeli elingunaphakade. Yilo iqiniso la kusona lesi sikhathi, yilo elimele lihambe. So izigaba zonke kuhlala kuleqiniso lesikhathi sona leso. Kuba kuhle kubana sikulalele bese. Njengalokho ubalise ukuthi uNoah waleqiniso lesikhathi sakhe, oElijah kwalesikhathi seqiniso lawo. Kunjani? Thina elethu iqiniso kumele ifinyelele njani abantu elesikhathi salamhlanje? Singabe silalo yini? Iqiniso esiliphetheyo ensukwini zokugcina liqiniso esilithola kuSambulo. I-message yona leyo kuSambulo 14 ivesi ngu6 kusiya ku12 yiyo i-message iludaba uNkulunkulu thina asithume lona ukuthi silusakaza umhlaba wonke. Umhlaba obusukhetha kuseyama beseyamisa ukukhetha kwabo kulokho uNkulunkulu akuvezileyo. Ngicela ukuhle ngithinte lokho mfundisi ukuthi ngiyakukholwa ukuthi lesi sikhathi kasisoze sidlule. Ya uJesu wakhuluma ukuthi igeneration leka yedlule uJesu kufanele abuye ngasona lesi sikhathi. So kakula sinye isikhathi esisasikhangelela ukuthi khona kuzafika esinye isigaba ibandla elizaphiwe inye message ukuthi liyichumayela. So ngindlela imessage ayikho imessage ezabuya ngaphandle kwana le. Yes. Okungenza ngiqiniseke ngakhona lokho ukuthi i-memory text yethu isisa khona lapho. Kungavele awuyisihlafune khona. Right, yeah. Ngoba ungakhangela nxa ingilosi ngavele imemeze ikhulume kuvesi ngo6 iphethe ivangeli elingapheliyo 7 8 ekupheleni kokuchunyelwa kwaleli vangeli sibona uJesu esevuna umhlaba. So kuthi ukuthi li message i-message yensuku zokucina elungiselela abantu ukuza kwenkosi. Layo i-message yokucina yensuku zokucina i-message yokucina. Yes. Ungasoze kube enye i-message ngaphandle kanjani kayona le i-message. Siyabonga kakhulu. Ya singakayiphambili sibona lapha efananisa lolu daba luthole izingilosi ezintathu. Lumfanekiso umeleni njalo ukutshona ukuba lundiza emkhathini. Ngathanda bona ngizuzela impendulo ngamafitshane ngoba sizagxila kuyo siya phambili. Livangeli elesiqubu. Alright. Ngamafitshane. So okondiza isiqubu. Yes. Okay. Alright. Siyabonga. Yes, kunjani. Yeah. Asikhangeleni uSamulo ngo14 verse 6 lo Matthew 24 verse ka14. Ngizafisa ubona sesiqhathanisa wona la amavesi. Isambulo 14 verse 6 ithi ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni. Ile vangeli elingapheliyo ukuba ilichumayela kulabo abahlezi emhlabeni. Lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lesabantwini. Then uMateyu 24 ivesi ngu14 ithi
Njalo leli vangeli lombuso lizachunyayelwa kuwo wonke umhlaba njengobufakazi kuzo zonke izizwe bese kufika ukugcina. Okay. Siyabonga silalele la mavesi omabili. uSamuel 14 verse ka6 noMateyu 24 verse ka14 maybe ngingakayiphambili ngalama verse omabili yena uSamuel 14 umumetheni uSamuel 14 umumethe ikakhulu udaba lwengilosi ezintathu udaba lokwahlulela udaba lokusakazwa kwevangeli elimele lihambe kube lokwahlulela bese kusiba lokuvunwa komhlaba yilo udaba olukuSamuel 14. Siyabonga ke ngike ngabuza kuba luzaba khona na olunye udaba lokuxwayisa abantu emva kwalolu kasinabeni ngokukhangela okuyikho okudingwa yilolu daba ezimpilweni zabantu bonke kudinga ubana benzeni sike sakutsho kodwa sicela sike sinabeni kancane indaba yevangeli esilethelwa lapha ungakhangela uSambulo 14 verse 6 udaba lolu luya ebantwini bonke abakhileyo bona lo umhlaba ukhangele uMateyu 24 verse 14 uyakuthinta ukubana luhambe ezizweni zonke emhlotsheni yonke ebantwini bonke akula muntu osalayo lapha mfundisi libe kufakazi ezizweni umuntu wonke amakula amaChina abansundu abamhlophe lolu daba lumele lufike kibo baluzwe the Arab world bamele baluzwe lolu daba luhamba ngesiqubu esikhulu ingilosi imele isithunywa iphapha lesiqubu esithintwe ngumaphosa lapha so simele siluhambise ngeagency enkulu singalali kule ngihubo elithi lona ndlalifa yombuso ungabulala ulalelana eduze nekhaya so asiphaphameni izihlobo sihambise lolu daba lwalesi sikhathi ngicela ukungezelela kumaforo umaphosa uthinta indaba enye kuAmos 3 verse 7 uNkulunkulu kenzi ulutho engaqalanga waxwayisa ngenceko zakhe abaprofeti imessage le imfundisi kufanele ukuthi abantu bonke imessage kaJesu bayizwe bese besenza sensiye embuzweni wakho obuzileyo ithini imessage kufanele ukuthi abantu benze ama decisions izinqumo kumele benze izinqumo zokwamukela uJesu njengenkosi kumbe bamali vele imbali yomhlaba ilamaqembu amabili kulabantu abamukela uNkulunkulu abayimbusweni kaNkulunkulu labantu abazakwala ivangeli kaNkulunkulu basale beamukele imfundiso yesithi so imessage le ngeyokulungiselela abantu ukuthi abazwisise ukuthi uJesu sindisa umhlaba njalo uJesu ufanele ukuthi silungele ukuthi azosithatha so umhlaba uza kuma emaqenjini amabili abamele uKristu labalileyo so yikho umhlaba lapha uvunwa la uJesu sebuthele esiphale Matthew 24 ukubalula kanjani okhuluma ngakho Okay, uMatthew 24 uthe kuyakuba yibufakazi. Akutsho ukuthi singalichumayela ebantwini bonke bazalamukela. Kuza kwaziwa ukuthi udaba lwafika mina ngayenza isinqumo esinjani. Anti umbuso kaNkulunkulu savumelana kwesinye isifundo ukuthi usekelwe unika umuntu ifree will ukuthi umuntu i-power of choice amandla okukhetha. So wonke umuntu lamandla okukhetha lapha nxa kuchunyelwa lolu daba abantu bazazikhethela kuyaba yibufakazi kodwa ukuthi indaba bayizwa akula muntu o neutral yiko kulethwa lapha umhlanga abantu bazamele bakhethe okungakhethi yikukhetha ungamukeli ukukhetha so loba kuzaba ubufakazi abantu babekhethile bekhetha ukwala ukungamukeli uJesu so lapha izinqumo ezingunaphakade esizenzayo ngoba lokho sokushepha ukuthi ingunaphakade yakho uzayichitha ungabi so kucacile lapho ukuthi uSamuel chapter 14 verse 6 noMateyu 24 verse ka14 lama verse aqagelana ayavumelana le iyasivezela futhi ukuthi yena leli vangeli hamba ngapi emhlabeni wonke libe ufakazi le u6 abesisivezela ukuthi kuzindimi zonke labantu njani bonke
ake sikhangele uSamlo 22 verse ka7 uzasibhala uverse ka7 leverse ka12 leverse ka20. Okay. Yeah, ngifuna ukubona sibone isithembiso sika Jesu Kristu esisona bheka ngiyeza masinyane. Ufaka uze kuba 3 uzayibala leyo kuyini esikufumanayo kuwana lamavesi azothawabale asike abale sizwe. Uverse 7 uthi khangelani ngiyeza masinyane ubusisiwe lo ogcina amazwi esiprofeti asencwadini le. Khangelani ngiyeza masinyane Yes. ubusisiwe lo ogcina yini amazwi esiprofeti lelandela ithini. u12 abesesithi khangelani ngiyeza masinyane umvuzo wami ukimi njalo umuntu wonke ngizamupha mayelana lalokho akwenzileyo. Okay. Uverse U20 20 abesesithi yena lo ofakaza lezi zinto uthi yebo ngiyeza masinyane. Alright. Amen. Woza Nkosi Jesu. Amen. Lithini bandla bathandekayo. Amen. Siyabonga kakhulu. Nxa ungafaka lo verse 11 ke usuka hlanganisa lalama verse amathathu kuyini esekufumana ku verse 11. Uverse 11 uthi owenza okubi kaqhubeke esenza okubi oxhwalileyo kaqhubeke ngokuxhwala olungileyo kaqhubeke esenza okulungileyo njalo ongcwele kaqhubeke engcwele. Nxa besiwakhangela amavesi wona la amathathu sihlanganisa lale ka verse 11 sizwa ivesi ngayinye iqinisani ngongiyeza masinyane kuyini okuqiniswa kakhulu okuthanda ubana kube into eqhakathekileyo kulama verse. Mina engikutholileyo okundhathekisileyo ngalama verse mfundisi uPetro zathi ayisonganikwane le. Alright. Lokhu kuza kwenzakala kuza kugcwaliseka ozayo uyeza. Right. Abese sithi lo mvuzo wakhe Yeah. nxa esesiza uzovuzisa labo abenze izinqumo. Siwa sikhuluma ngezinqumo lezi ezingunaphakade esizenzayo. Yeah. Sesizokuthola umvuzo ngezinqumo esizenzileyo. Yikho lapha ku11 sesithi yena okhethileyo ukungayenzi okuhle kahlale enjalo. Lo lungilela esehlala enjani senjalo izinqumo sezenziwe sokuyifinali le. Alright. Indlela wamaforo ukuthi oyalileyo wala lesono sakhe. Kahlahlale ngoba unqumo ekhonokho ukuthi yahlala ingunaphakade yakhe afele esonweni. So uThixo lapha ngezinye indlela usinika ukuthi kumele sikhethe. Nxa sikhetha kasiqedisiseni lokho esokufundayo. Alright. Okay. Bengifuna ukungezelela ukuthi indaba ka verse 11 mfundisi indaba yokuvalwa komusa. Right. Amazwi lawa azakhulunywa umusa usuvaliwe. Right. Ngoba abantu imessage kathesi umusa usavuliwe ukuthi ophendukayo kaze. Alright. But siyafika isikhathi lapho umusa uzavalwa yikho kuzamenyezelwa khona ukuthi hayi olensila usehlale lensila ngendlela abantu abasebenzise ngayo ithuba umnyango savuliwe. So engifisa ukuthi ngibulethe kubalaleli ukuthi isikhathi isona lesi. Yeah. Namuhla nxa silizwi ilizwi likaNkulunkulu singazenze zibe lukhuni inhliziyo. Sizafika isikhathi lapho umusa oyabungasekho khona. So sesisamukeliswa imvuzo ngalokho esiyabe sikwenzile. Osothinte indaba yomusa ngifisa bana sike sichaze okulutshwana ngomusa. Kulobudlelwano bani phakathi kokusindiswa ngomusa. Siyabamba le. Lokukhula emuseni. Ukusindiswa njani? Ngomusa. Lokukhula ngapi? Emuseni. Ngokwelizwi likaSamuel 14 verse 14 usiya ku20 asizikwabala wonke kanye lesimiso sokuvuna esikhulume ngaso. Okay. So asike sibalulekile kancane ukusindiswa ngomusa lokukhula emuseni kulomahluko bani? Well, yes. Ukusindiswa vele sisindiswa ngomusa. Uzaqedisa laba mhlobo vele sisindiswa ngomusa. Ongakhanyela uGenesis 6 verse 8 ithi yona uNoah wafumana umusa enkosi wasesinda konke lokho kwenzakala kuNoah sokuthiwa ngena emkolweni yakhe umkhumbi kwakungumusa. uNkulunkulu esimkhonzayo uyasihawukela uyasithanda
abese sisindisa ngomu akula lutho nxa sithi kusindiswa ngomu akula lutho olumele lwenziwe ngumlilo ukuze asinde akula lutho ngalubhadala akula senzo ongasenza ukuthi usindiswe umusa uhawukelwe angithi be ukukhula ke usukhula emuseni ususindisiwe awuhlali unjalo usukhula usuchiya okuthile usunikezwa amandla okunqoba isono yikho ukukhula emuseni omunye ufuna ukuthini mina bengifuna ukungezelela ngithi indaba yomusa ngeyokuthi sifanele ukufa ngemvelo yethu yesono kodwa uKristu uzile ukuthi asifele so sisindiswa ngomusa ngokukholwa nxa simamukela uJesu ezimpilweni zethu yikho umpostoli Paul esithi nxa ngisamukela uJesu akuseyimi emphilayo so kuthi ukuthi senisiba lempilo entsha ekukhanyeni ayikhona eyamandlo yikho lapha umoya oyingcwele nxa sisamukela uKristu umoya oyingcwele uyasinika impilo uyaguqula impilo zethu izimilo zethu zenziwa zibe zintsha yikho esithi nxa indoda isikuKristu isiyisidalwa esitsha yiumusa sibuya singaphethe lutho sinjalo sonile ende sifanele ukufa kodwa uKristu ngokulunga kwakhe asamukela abuya sikhulisela ngokwakhe asisalokho sizinsani akungifundele uMark 14 verse nga 62 Mark 14 verse nga 62 uMark 14 iverse ngu62 right ithi uJesu wathi nginguye njalo lizayibona indodana yomuntu ihlezi kwesokunene salo olamandla isehla ngamayezi ezulu okay nxa sisizwa lamazwi kaMark siwahlanganisa lencwadi kaSambulo ngo14 kuyini okuqukethwe incwadi kaSambulo ngo14 njalo kuyini okuyisiqokoqela salolu daba na kuyini okuqukethwe ile ncwadi njalo kuyini okuyisiqokoqela sale incwadi na esikuthola lapha kulesithembiso sokuthi nxa indodana yomuntu isiza so yokuza kwendodana yomuntu okay uyaphambili sebuya uza ngamafu akezi kuphela but uza ngamafu ngamayezi okay kwesikutholayo lapha okay indaba yokwahlulela uJesu wayebatshelile ukuthi indodana yomuntu izakuza ngizalokho ngiphithizela ukuthi lezi ayisonganekwane wayebatshela baqinisa ukuthi isikhathi sizawuba khona lapho enze njani manje engizakubuya ungahlanganisa lo Sambulo ngo14 esibalile lapha nguJesu esiza sithintile esiza ngamafu amayezi kumele iqula lezingilosi now indaba le iqinisekile sihlobo esithandekayo ozayo uyeza asilungiseni khathesi simlungile umyeni nxa ezayo siyabonga akumphindele uverse 14 kaSambulo ngo14 ithi khangela ngakhangela khonapho uphambi kwami kwakule yezi elimhlophe njalo phezu kweyezi lelo kwakuhlezi ofana lendodana yomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe lesikela ebukhali esandleni sakhe okay asike sikhangele la yisiphi isiqo esetshenziswe lapha kuchazwa uJesu lapha esiza emhlabeni kungani uJohane esebenzisa lesi siqo na kutshona ukuthi indodana yomuntu uJesu wayekuthanda elapha emhlabeni ukubizwa njengendodana yomuntu alright ukuthi indodana yomuntu kumbeka umsindisi afane lathi wayelemizwa njengathi wangena lapho esingene khona ukuze enelise ukusisindisa lokhu kusinikeza isibindi lamandla ukuthi sibekwazi ukuthi lo sisindisayo ulo mzimba onjengowethu kumbe uzwa esikuzwayo ufana lathi
umsindisi akulandaba ejabulisayo njengayena le phakathi kwequla lezingilosi kube sokuthiwa kwabonakala indodana kani yomuntu ya ibala lelisetshenziswa kanenginengi even kuDaniel lapha yayisetshenziswe uDaniel esembonene bona indodana yomuntu isekwahlulelweni so isetshenziswa kakhulu nxa uJesu ephathekile ngomsebenzi wokusindisa uluntu. Okunye engufundayo kulokho okuchutwa ngumaforo ukuthi simbone siza engumnqobi. Khona lokho kusinika ukuthi thina esimamukelayo uKristu silamandla okunqoba. Ngoba uKristu ungayifunda kumaHebheru 4:15 ithi engumuntu walingwa ezigabeni zonke kodwa waphumengela sono. So kusinika ukuthi amandla uKristu anqobe ngawo yiwo amandla wanika laba abamkhetha ukuthi banqobe. Yiwo futhi abuya abavune abafake esiphaleni. Alright. Ngeke singezelele khona lapho. Yeah. Singase sikujayele ukuthi hayi ukuthi singabantu benyama. uJesu la waphile enyameni. Wanyathela lapha esinyathela khona lapha mfundisi. Okay. Yeah. Wadlula kuzehlakalo zempilo esihlangana lazo. So khona lokho njengokuba ebuya indodana yomuntu. Yeah. Kuhle lathi sikunanzelela ukuthi simamukele ngoba la waphile enyameni. Kulama verse ambalwa athintayo ngoJesu maqala uba indodana yomuntu. Nxa ungabala ngokuphangisa ngibona seduzane Matthew 16:27 lo 24:27-30 siyasibona ukuthi aqinisa njani inkulumo lesikhuluma ngayo. Ngama verse asifundisani maqala nendodana njani yomuntu. Matthew 16:27. Right. Ithi phela indodana yomuntu izakuza ngobukhosi bukayise kanye lezingilosi zakhe ibisivuza umuntu ngamunye mayelana lalokho akwenzileyo. Indodana yomuntu izakuza ngobukhosi. Matthew 24:27 verse 27 ithi ngoba njengombane osuka empumalanga uhle ubonakale lasentshonalanga kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Uverse 30 besesithi kuleso sikhathi isiboniso sendodana yomuntu sizavela emkhathini ukuthi zonke izizwe zomhlaba zilile zizabona indodana yomuntu isiza ngamayezi esibhakabhakeni ilamandla lobukhosi obukhulu. Okay. Matthew 25 iverse ngu-31 lo-32 ithi lapha nxa indodana yomuntu isisiza ngenkazimulo yayo ikanye lezingilosi zonke izahlala esihlalweni sayo sobukhosi ile nkazimulo yasezulwini. Zonke izizwe zizabuthaniswa phambi kwayo ibe isisahlukanisa abantu omunye komunye njengomalusi esahlukanisa izimvu ezimbuzi. Siyabonga sesiwazile wonke amavesi la indlela abetha ngayo ngindodana yomuntu. Sesuphendule futhi lo mbuzo uthi utshona ubana indodana yomuntu. Yiliphi elinye ithemba elimangalisayo lokho okukunikeza lona mayelana lendodana yomuntu? Kuyini okusinikeza amandla endodana yomuntu ngokwazi ngokuza kwayona? Ngasibala lamavesi asanda kubalwa uzafumana ukuthi indodana yomuntu nxa isiza iza lengilosi zayo. Alright. Nxa isiza indodana yomuntu iza lobukhosi bukayise bayo lobezingilosi. I saw event encane leyo yabe kukuhle kunzima sihlobo esithandekayo bese kuthiwa uza kwahlukanisa izimvu lembuzi. Yes, isenzo sokwahlulela lesi esenziwa indodana yomuntu. Bese kusiba khona ukubana izinqumo kumbe isiphetho sezizwe zonke sivezwe kumbe sichiwo ukuthi kuphetha ngayiphi indlela. So konke lokho kwenziwa indodana yomuntu. Sihlobo esithandekayo sibusisiwe ukuthandwa lizulu ngumusa umangalisayo ukuthi indodana uNkulunkulu ngokwakhe athathe isimo somuntu. uDavid uzamangale kusihubo lika 8:4 uthi kanti uyini umuntu uzomthande kangaka unanze kangaka yena engaphansi kangaka kwezingilosi. So luthando olumangalisayo indodana yomuntu izabuya isithathe iyehlala lathi ngunaphakade abe nguThixo wethu lathi
sibe ngabantu bakhe. Siyabonga. Okunye sikuthola laphana ukuthi nxa ebuya akulamfihlakalo. Yeah. Ubuya wonke umuntu uza kumbona. So ekubuyeni kwakhe wonke umuntu uza kumhlangabeza. So lapha sinikwa isithembiso ukuthi ngasimamukele njengenkosi lomsindisi sizamhlangabeza. Siyabonga. Okungithathekisayo bathandekayo yikho lokukhuluma ngakho ukuthi uyeza esiza njengendodana njani yomuntu ngokuveza uthando lakhe kuNkulunkulu kithi ngokuveza ukuthi lapho lengene ukuchikachikeni kwenu lami ichikachana njani lani usebenzisa igama ethi indodana yomuntu ukwenza ukuthi lanxa esiza ulokhu ezihlanganisa lathi abesilungu bethu uyazi-identifya lathi kuzo zonke inkambo zempilo esinjani esingena kuso lanxa sisilwa lesono sizanqoba ngenxa yakhe njalo ethile umama akusifundele uSamlo 14:14 sike sambala akumbalele umsebenzi ngo9 ivesi lika 11 ufuna bona siqathanise uSamlo 14:14 lo sebenzi ngo1 9 verse 1 verse 9 up to 11. Ithi uverse 9 esekutshilo lokhu wakhutshulwa phambi kwamehlo abo iyezi lamfihla ababesambona kwathi belokho besakhangele ngawo wonke esibhakabhekeni khonokho ehamba masinyane kwema eduze kwabo amadoda amabili egqoke okumhlophe athi madoda aseGalile limeleni lapha lijolozele esibhakabhekeni na yena lo uJesu osethethwe kini wasiwa ezulwini uzabuya ngayo nale indlela elimbone esiya ngayo ezulwini. Okay. Okwenza ukuthi umbuzo wami ucace kakuhle maybe uzayifunda futhi uverse 14 okwasambulo 14. Uverse 14 uthe ngakhangela khonapho phambi kwami kwakuleyezi elimhlophe njalo phezu kweyezi lelo kwakuhlezi ofana lendodana yomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe elesikela ebukhali esandleni sakhe. Siyabonga. Kuyini okuthanda uhambelana kulama vesi amabili. Njalo futhi ngizafuna sixoxe kakhulu ngamayezi ngomqhele la ngesikela. Konke lokho kukhombani ekuzeni kukaKristu na? Amayezi sikubekelwa kucace ukubana esenyuka ingilosi ziyabuya zithi limeleni lijolozele ezulwini. Kuthiwa kwakungezi iyezi nxa ukhangele liqula lezingilosi. Nxa esiza njengoba sizwile kuSamlo 14 ukuthi uza kuza ngamayezi kukhulunywa uza lengilosi. Wena nxa ubuka ngobuhlophe bakhona kuyabe kunje ngeyezi ngobunengi bakhona. So amayezi amele ingilosi. I-emphasis elethwayo laphana kuthiwa uJesu ubuya egonjolozelwe liyezi kumbe ngamayezi kukhulunywa ngengilosi azakuza ngaso laphana besiye ingilosi zithi ngendlela ahambe ngayo uyaphinda njani so nxa wahamba ngamayezi ingilosi uyaphenduka futhi lani so ngokunye ukuveza ukuhambelana kwalama verse ngoba umsebenzi ngo1 uveza ehamba ngamayezi uSamlo ngo14 uveza esebuya ngamayezi umsebenzi ngo1 verse 9 to 11 uveza ingilosi thana ngendlela elimbone ebuyela ngayo uyaphinda indlela efana nayo ubuya njani ngayo u14 segcwalisa lokho ayikho sivumelana naye ufuna ukuthini kukhona ukungeza ngile party ila yesikela lapha alright ekuthini isikela le ayisiyo sikela le esivuna ngayo amabele but kukhulunywa ngokuthi nxa uJesu esebuya emhlabeni i-second coming yakhe uyabe ebuya ukubana azothatha abalungileyo abayenze intando yakhe. Alright. Okay. Ngifisa ukuthinta ngomqhele right sicina ukumbona obeqa kumqhele wameva evuza igazi kodwa sesiza ubonakala eqoka umqhele wegolide wobukhosi okubusa njengenkosi. Kusiqinisa njani khona ukuthi thina singena phakathi kwezenhlupho kusinika ukuthi singabangqobi ikusasa lethu kusinika ithemba lekusasa empilweni kunaphakade ukuthi thina sonke simamukele uJesu lanxa namhla kungaba ligazi kube zinye imbezi kusasa yimpilo lokuthokoza namhlanje la ugqoka umqhele wameva ngezenhlupho phakathi yes kodwa kusasa ngomqhele wokunqobo okubusa
lokho esingene kikho Yeah. uJesu wangena kikho wanqoba nxa evezwe sebuye lo mqhele lathi sizawuqoka lo mqhele izihlobo ezithandekayo kuyafika isikhathi lapho umhlaba uza kuvunwa khona asilungiseleleni ozayo uyeza azovuna kuba yikwahlulela ekuthini mfundisi angithi nxa kukhethwa abalungileyo kufanele ukuhlanganisa amazambane lomumbu ungakhetha amazambane emunjini usuwahlulele umumbu angithi injalo ijudgment nxa isiza uJesu nxa ezothatha benze intando yakhe laba abengenzanga intando yakhe bebaleka yikwahlulela khona lokho isihlobo asenzeni izinqumo eziqondileyo siyabonga njalo lokho vese lesaqala ngale ndawo ukuthi indaba kaSamuel ngchapter 14 iludaba lesikhathi salamhlanje oludinga ukuthi ilola lo enze njani esakhe isinqumo onwabenza bafika lo daba lesikhathi sabo thina lo daba esilakathi akungifundele uDaniel ngo7 verse ka9 uyeqe uye ku10 13 lo 14 ifunda kanje ithi ngisakhangele kwabekwa izihlalo zobukhosi uSimakade wahlala kwesakhe izigqoko zakhe zazimhlophe njengeqhwa izinwele zekhanda lakhe zimhlophe njengoboya bezimvu isihlalo sakhe sasilavuka umlilo lamavili aso wonke evutha umlilo uvesi ngo10 okwakugeleza umfula womlilo uphethuka phambi kwakhe izinkulungwane lezinkulungwane zazimkhonza izinkulungwane ezilithumi ziphindwe ngezinkulungwane ezilithumi zema phambi kwakhe inkundla yokwahlulela yahlala phansi kwasekuvulwa izincwadi uverse 18 uthi embonweni wami ebusuku ngakhangela kwabonakala khonapho phambi kwami lo owayefana lendodana yomuntu esiza ngamayezi ezulu yasondela kuSimakade yesiwa phambi kwakhe yaphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa bonke abantu lezizwe zonke labantu bendimi zonke bamkhonza ubukhosi bakhe yibukhosi obungapheliyo obungayikwedlula lo mbuso wakhe kawusoze uchithwe siyabonga nxa kulalele ufunda walama verse ngubani uSimakade indodana yomuntu kusiphathemba bani nxa sicabanga ukuthi impilo zethu ziza kubekwa phambi kaNkulunkulu kumbe ngomunye wethu silathemba bani ngamunye wethu silathemba bani kulomahluko bani futhi kulezi zindaba silathemba bani kakhulu ikho engudingayo ithemba esilalo likhulu indodana yomuntu leyo esikhulume ngayo kuthiwa ngummeli wethu nxa engummeli eliloya lethu akulanto ejabulisayo njengokuthi ummeli wakho nguye okwahlulelayo yes so uJesu ngummeli wethu ngapha inkambo yethu ihambile uyayazi so nxa esehlangothini lwethu akudingakali ukuthi sethuye uza kusinqobela ngoba isimo sami uyasazi engingena kikho uyakwazi njalo uyakuzwisisa ngicela ukuphendula umbuzo oqala ukungezeka kulokho okusho ngaforo ubuzile wathi uSimakade ngubani uSimakade nguNkulunkulu nguye obonakala lapha kuDaniel ehlezi esihlalweni uqala ukwahlulela le isetup ilesikhathi sokwahlulela ungayifunda kuhle kuDaniel ngo8 verse 14 uthi lesi sehlakalo sokwahlulela siqale ngo1844 so uJesu uza phambi kukaBaba izingwalo zivulwa impilo zethu zicutshungulwa okuthiwa investigative judgment so akutsho ngumaforo ukuthi sizayiluza njani icase singalahlwa njani emthethwandaba nxa kuyikuthi silommeli onguKristu oyinto ozwisisa inkambo esiphakathi kwalokuchikachika so ungummeli engumuntu anti esiyezulwini mfundisi angazange akuhlubule ikuba ngumuntu so silommeli onjengathi osizwisisayo so we are silesiqiniselo sokuthi nxa sivuma sizideli izono zethu icase le siyayiwina
Ngezelela sokuthintiwe ivesi engilayo lapha ngesithola ku Timothy wakuqala chapter 2 verse 5. Esivesi la ukuthi munye umlamuli wethu phakathi kwabantu. Alright. The man Jesus Christ. Okay. Anti lapha sikhuluma ukuthi indodana yomuntu. Yes. Lokho kufitizela futhi ukuthi nxa enguye uJesu ummeli wethu. Sokuthi ukuthi indaba lemboni iza kuya ivele kasobala sesithinta ngokuthi indoda ezintathu zimemezela iholo lonjani lokwahlulela izavela ibisicaca isiya phambili kade silokho kusendlala futhi kusiya ngapi usiya phambili kodwa kulomahluko bani phakathi kwamandla okukhetha esiwaphiwa nguNkulunkulu lamandla okufuna ukwenza umahluko usincedisa njani ngokuqhakatheka kokulandela ukhetho nguNkulunkulu? Amandla okukhetha siwanikiwe nguJehova. Inkululeko yokukhetha. Ukusindiswa lokulahla usezandleni zethu. Okay. Sike sakuthinta kuzifundo ezidluleyo ukuthi yazi akulanto ejabulisayo njengoba kwazi ukuthi umuntu uyakuthanda kusukela enhlizweni yakhe. Akabanjwanga ngamandla. So indaba yokukhetha imele isukele enhlizweni zethu. Sesibonile ukubana isono sibi sichane laso sikhethe uJesu sifuna ukusindiswa sechitha ingunaphakade yonke silaye sokukhetha kuqathekile kukuwe kukimi. Siyananzelela lapho uthi uSamlo ngo14 lokho simlandelela sibili kabanzi akumphinde futhi ngifuna nje ngizwe incazelo ekaJohani ekhuluma ekhanda lakhe lasesandeni sakhe njalo ngomqhele wakhe aqala ufunde ivesi verse 14 ngakhangela khonapho phambi kwami kwakuleyezi elimhlophe njalo phezulu kweyezi lelo kwakuhlezi ofana lendodana yomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe lesikela ebukhali esandleni sakhe. Ngifuna ukuthi sazi ukuthi umchaza njani uJohane uma ukukhangela ekhanda lakhe lasezandleni zakhe umelene umqhele wegolide uchilo kancane kodwa ngifuna ubana sike sinabe imbijana kumbe sikuphinde njalo impendulo yethu uthi umelene umqhele kanjani wegolide wawumelene umqhele wameva actually usuka ukuthinta ungakufithizela nje sidlule kuloko. Umqhele wegolide umele ukunqoba umele ukubusa. Yanti lapha mfundisi iyangenelana lale ukuthi wabona onjengendodana yomuntu esiza kusumakade ezokwamukeliswa umbuso. So uKristu uyavela ukuthi nguye okufanele abuse lapha ngoba nguye uNkulunkulu nguye umdali. Kukanti umqhele wameva uveza indlela uthando esithandwe ngalo udela impilo yakhe uKristu ukuthi asizuze. Yiyo lo liyana uthando esiluthinte ekuqaleni sikhuluma ngokuthi abantu kufanele ukuthi i-everlasting gospel nxa ichunyayelwe emhlabeni kuyilokhu ukuthi yithe bekumele siwuthwale lowo mqhele yithe bekumele sivuze igazi kodwa uKristu wafa endaweni. So nansi indaba eqhakathekile yithe bekumele sivuze yini igazi bekumele sife kodwa uKristu wathatha yini indawo yethu. Right, uma ngikhangela lapho masifunda ivesi ka15 kaSamlo chapter 14 umqathaniselo Marko 4 verse 26 kuya 29 kuyohambelana ngaphi kulezi ndinyana bakhuluma ngani bobabili ama chapters wona la. Verse 15 kaSambulo 14 uthi enye ingilosi yaphuma ethempelini yamemezela ngelizwi elikhulu kulo owayehlezi phezulu kweyezi sithi thatha isikela uvune ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile ngoba isivuno emhlabeni sesivuthiwe. uMakho 4 ivesi 26 ithi waphinde wathi umbuso wezulu ufana lalokhu indoda ihaza inhlanyelo emhlabathini ebusuku lemini ingabe ilele loba ikhangele inhlanyelo iyamila ikhule loba yona ingakwazi ukuthi kwenzeka kanjani. Umhlabathi uyiwo wodwa uthela amabele
kuqala ikhaba ukuze isikhwebu bese kusiza izinhlamvu emzimbeni ukuthi amabele angavuthwa iwahemule ngesikela ngoba ukuvuna sekufikile. Yeah. Siyabonga. So indaba leyi ekhulunywa kuMakhongo 4 uJesu usebenzise indaba yenkambo yokukholwa njengendlela yokuhlanyela ukukhula kwenhlanyelo lokuvunwa kwa. So ukuhlanyelwa kwenhlanyelo kuveza ukuthi ilizwi nxa lichunyayelwa abantu belizwa belamukela. Ukukhula kwalo kuthi ukuthi siyabe sikhula sidela isono okuthiwa yi-sanctification. Kuyi-process lokho sikhule kufaneni lo Jesu. Nxa sifika ekufaneni lo Jesu yikho kuthiwa sesivuthiwe. So kufanele ukuthi sivunweke. uJesu sesiza usesinika impilo entsha. Khonapho akuthintayo kulama stages akhona bayithi justification, sanctification, ekugcineni i-glorification. Yikho kungena indaba yomqhele esugqokiswayo. Anti kuthiwa abantu bethi begijima laba bethola umqhele ngesiGreke bathi iStephanos. Umqhele obunayo kumbe wegolide mana ngulethe ngaleyo ndlela kodwa wawumqhele walapha emhlabeni. So lathi njengoba sigijima emhlabeni lapha siso kuhambo lolo ekugcineni kwakho konke sesinqobile kulomvuzo esiyakuthola. So urisambulo lomakho bakuletha kucace ukuthi kuyini okwenzakala njengamabele ayahlanyelwa ayafika lapha akhula khona avuthwe abesenjani sevunwa. So ukugqokiswa umqhele is the end result yalokho esinjani esingena kikho ekugcineni izihlobo. Ngabe kuyini esipartner kwakho ekugcineni kwakho konke siza kuvuziswa siza kugqokiswa umqhele. Ngizwe kakuhle le ndaba lithinta ekukhula kwakomoya. Ngifikela ukuthi sike sinabise kakhulu siqathanisa lokho kukhula kwakomoya lokukhula kwesithelo esihlezi sesikhayile sonke isikhathi. Uhlanyela isithelo zakho nezana ziyakhula. Ukuhambelana ngaphi ukukhula kwezithelo lokukhula kwakomoya? Kulokhu kuhambelana kuyini esikufundayo ikakhulu ngokukhula kwesithelo esingakubeka kwethu impilo empilweni zethu. Even abahlanyelekelana ukuthatha. Right. Ikakhulu njalo ujala ukuhlanyela. Nga uyihlanyela inhlanyelo laphana. Enye inhlanyelo iba nhle. Enye inhlanyelo icina nje iphonga ufuba ingazange yakhula. So le nkambo yokukholwa lapha esihamba khona la siphakathi komjaho nalo ukholwa. Nxa ilizwi lihazwa liwela enhlizweni zabanye balamukeli livunde bakhule spiritual. So lathi nxa silizwa nje ubana kade sisifunda kumele siguquke. Ukugcineni kwesikhathi sizavuzwa. Okay. Uyazi isithelo. Isithelo kasihlali sifana. Alright. Esikuthi indlela yokuvuthwa ile nguquko. Anti kuqala kwisithelo esincane sikhule siyabe siluhlaza sitshintshe umbala yikukhula. So yikho sekuthi thina yi sanctification ukungcweliswa. Kuyi-process Themba liyakuzwa lokho balaleli. So isigaba esimele singene kiso njengezithelo sikhula kodwa kuthiwa sikwenziwa ngomusa. Angithi phela sikhule awuhlali ufana nxa ulezithelo zakho ubone kazikhuli akulalutho lwenzakalayo lokuzthelela uyama ukuthelela ungafakile manyo. So empilweni leyesikristu kuyakhulwa asihlali sekuyisigaba ukuze senelise ukuvunwa. uJesu landa izithelo ezipheleleyo ezibe lenguquko okuthiwa yi-transformation enzakeleyo empilweni yethu. Ingakayi phambili uzafuna ukuthi atsho something. Ayibe ngifuna ukuthi uMaforo uthinta indaba ebalulekileyo eyi-challenge emaKristwini. Kwesinye isikhathi singamamukela uJesu njengenkosi. Sesisuthiseka ngokuthi sengimamukele sesihlala ndawonye. Kodwa isifundo lesi sisilethela ukuthi singavele singene kukhona lokho samukela uJesu. Sesivuma impilo yethu yonke ilawulwe nguJesu isono sisilahla
sikhula sesiyafana loKristu. So ingozi ekhona ukuthi singaba ngamaKristu kodwa angakhuliyo. Number 2, angafanani loKristu, angavuthwayo. Yes, angavuthwayo. Umaforo ucine ngokukhula uzifika esigabeni sokuvuna. Ngifuna sihle sithathe ivesi ephosithathe indaba zokuvuna. Verse 17 usiya ku20 kuSambulo chapter 14. Asike sizibona ithini le. Verse 17 uthi enye ingilosi yaphuma ethempelini ezulwini. Layo futhi yayilesikela ebukhali. Enye ya njalo ingilosi eyayilamandla phezu komlilo yeza ivela ealtareni yamemezela ngelizwi elikhulu kulowo owayelesikela ebukhali esithi, thatha isikela yakho ebukhali ubuthe amahlukuzo amavini esivinini somhlaba ngoba amavini aso asevuthiwe. Verse 19. Ingilosi leyo yachibilikisela isikela yayo emhlabeni yabutha amavini awo yawaphosela esikhwamelweni sewayini solaka lukaNkulunkulu. Anyathelwa phakathi kwesikhamelo sewayini ngaphandle kwedolobho. Igazi lageleza liphuma esikhamelweni laphakama okufika ematomini ebhiza okwebanga elingamakhilomitha angama300. Nansi indaba bathandika. Nxa ulalele lapha sibona ohlezi phezu kweyezi uphethe isikele bona anjani avune ngoba kukhona sokuvuthiwe ekuvunela esiphaleni sakhe. Ngawufaka ngaleyo ndlela. Nxa siya ku17 usiya ku20 kukhulunywa futhi ngokuvuna futhi. Nxa umhlanyeli uhlanyela okhangele ukuvuna kuSambulo 14 kuqanjwe ukuvuna okubili yikuphi asuchasene. Okwesibanga ngikhona ukufaniswa lalokho okuvunelwa ekhamelweni. Yes. Ukuvuna kukabili. Lapha kuvunwa abenze intando kaJehova abakhethe uJesu. Yes. Kuvunwe labo abangakhethanga uJesu. So indaba yokuvuna ikanje kule ungabona kulokuhle kulokubi. Ungabona kulomuntu omude ukhona omfitshane. So indaba yokuvuna injalo. Nxa uJesu esezile lapha nxa kukhethwa ngeke ngayiletha linda ukuthi ezilongu kukhethwa abalungileyo kuthi ukuthi abangalunganga labo sebevuniwe. Angithi vela sebelungeleni umlilo. Kumbe sikulethe ngalindlela indlela okulethwe ngayo lapha umlo ukuthi uJesu nxa esebuya indaba echasiswe lapha ezothatha abenze intando yakhe ubathatha ebavuna ngoba sebelungile sebevuthiwe rasi bavunwa basiwe ekhaya laba ngenxa yenkani irebellion ungathandi uJehova ulaka lukaJehova inkomiso laka lukaJehova isigcwele so bayavunwa laba bebelokho bencengwa baze badanisa umoya oyingcwele belokho bencengwa bangavumi bangakhethi yikho laphana sike sabo utholungile kahlale njani engolungile omubi ahlale engomubi so kufike laphana kuyathintwa ngumhlanga umusa sunjani usuvaliwe isiphetho sabo sesifinaliziwe so isiphetho sabo kungumlilo. Asindaba ngazikhona ufuna ngifuna ukuthinta ukuthi ulaka lolu olukaNkulunkulu kalungiselwanga abantu. Alright. Kuyisigwebo uNkulunkulu akade silungisela uSathane lezingilosi zakhe abahlamukayo. Kodwa ngesizathu sokuthi thina sizakhetha ukwala sibambelele kulokho uNkulunkulu afuna ukukudiliza. Sizadilizwa kanye laso isona. Ake sitsho kancane futhi uthe bala ivesi eka17 kuya ku20 wathinta ngenkulumo ethi isikhamo sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Esingakufumana la ku verse 10 chapter 14 la ku 15 verse 1 la 16 verse 1 utshoni ichoni inkulumo le isikhamo solaka likaNkulunkulu ngamafitshane. Lapha sinanzelela ukuthi uThixo uza kwahlulela abantu. Wahlulela
abantu ngemisebenzi abayibeyenzile. Akuvumi ukuthi wena uhlanyele asithi orange esihlahleni seorange ethola amalemon. Kodwa kumele ukuthi ethola ama-orange. Okay. So yikho lapho esikutholayo lapha. Okay. Siyabonga. Ukhona ukukhuluma ngesikhamu? Ana. Esiveza ulaka lukaNkulunkulu. Akula. Yaye. Alright, uthi hle ngigijime lapho. Njwana yesevezile ukuthi lokhu kuveza ukuthi awusozuthele ongayisekho kwekho khona uthela lokho njani oyikho khona usiyazingenisa olakeni kabani kaNkulunkulu kanti abanye bayentokozweni kaNkulunkulu angithi kulangozi bani ukuqhubeka uphikisana lokuncenga kukamoya oyingcwele na nxa kuthiwa isivuno sesivuthiwe kuchoni sesikuchilo lokhwana ungahlukanisa kahle kangakanani umahluko phakathi kokuhle lokubi kungani kubalulekile kubana senze njalo na Ezikhathi zonke sihlobo ezithandekayo umoya oyingcwele ukhulumisana lathi uncenga thina. Thina nxa singalalelanga siyakhuba umoya oyingcwele. Owabe sethula ivoice yabe lokhu incipha asuke uyawusuthukile umoya oyingcwele. Izikhathi zonke umoya oyingcwele ukhulumisana lathi ukuthi sizwe ukuthi sikhethe okuhle lokubi uzananzelela ekudleni ekugqokeni ekuhambeni insuku zonke sihlangana lokukhetha ngama choices simele sikhethe okuhle kumbe okubi ukuthi ngiyangapha kumbe ngizamnika kumbe ngiyamncisha yikukhetha izikhathi zonke asifundeni ukukhetha okuhle elakho elokugcina mayelana lalesi sifundo esikhangela izinqumo esizenzayo ezokugcina uJehova sebusa umhlaba ezakuthi abuthi abangabakhe achithe abangasobo bakhe. Balalela abathandekayo uNkulunkulu kasinika amandla okulizwa leli lizwi lensuku zokugcina bese sisenza izinqumo ezihlakaniphileyo asemkhetheni uJesu umusa usavuliwe ngoba siyeze isikhathi lapho okuzavalwa khona umusa olensila uzahlalela insila so namuhla nxa silizwa ilizwi likaNkulunkulu kasingazomisini inhliziyo zethu. Uyekala ngithi mina bandla liqhakathekileyo izolo uNoah ulesigijimi sesikhathi sakhe uJohn ulesigijimi sesikhathi sakhe namhlanje lithiwa lethu sonke sobana sigijime ngesigijimi sengilo sezintathu esalisesikhathi salamhlanje elakho lokugcina ukususikhulekela ngokubambelela kona la maqiniso ukuyala sifunda ilizwi likaThixo kuyasincedisa ukuthi siguquke ezimpilweni zethu so uThixo kasincedise babukeli labalaleli ukuthi lokho esikufundayo sikuphile siyakhuleka baba wethu osezulwini siyabonga lona leli lizwi ukuthi lifika kithi ngesikhathi esifaneleyo lilodaba oluyisigijimi esikukhulekelayo yikuthi kalusabalala umhlaba wonke kupheleni kwento zonke ngalo usiza sithi ukwahlulela kwakho kulungile Nkosi sikwamukela njengenkosi lomsindisi ngegama lika Jesu siyakhuleka amen. Amen.